Rusija, grad Sankt Peterburg, vojna utvrda Konstantin. Ovo utvrđenje za velika artiljerijska oruđa podignuto je sredinom 19. stoljeća. Vanjski dio utvrde je zaštićen metalnim pločama. U željeznom oklopu napravljena je rupa za topnički top. Ispao je jedan od granitnih blokova. Možemo ići dole. Gornji dio metala je premazan bojom. Ali ovdje je bio kameni blok, metal ispod nije farban. Pogledajte u kakvom su stanju ove željezne ploče. Metal ne rđa. Metal nije uništen. Glava vijaka koji drži željezne ploče zajedno. Šestougaone glave vijaka savršeno su sačuvale svoj oblik više od 1,5 veka. Rupa sa navojem. Gvozdene ploče su u odličnom stanju. Metal je veoma jak. Odvratna klima dugi niz godina nije utjecala na čvrstoću metala. Snijeg, kiša i morska voda su destruktivni za gvožđe. Metalna traka je jaka i izdržljiva. Ove metalne trake drže kamene blokove. Metalne trake su također pravljene u 19. veku. U toploj sezoni pere ih morska voda. Sprej iz talasa udara o metal, ali drevni metal ne rđa. Međutim, unutar utvrde vidimo potpuno drugačiji metal. Veoma zarđalo gvožđe. Metal je u zatvorenom prostoru i prekriven farbom. Ali metalni proizvodi mnogo hrđaju. Pogledaj ovu rđu. Nosač za artiljerijski top. Uništen korozijom. Rđa jede metal. Rđa nemilosrdno uništava ovo gvožđe. Zašto jedna vrsta metala jako rđa pod farbom i u zatvorenom prostoru? Ali drugu vrstu metala vlaga ne uništava. Ovo gvožđe ima malo ugljenika. Metal ne rđa u vlažnoj pomorskoj klimi. Ali ovo gvožđe je previše mekano. Gvožđe sa niskim sadržajem ugljenika ne podnosi velika opterećenja. Gvožđe sa visokim sadržajem ugljenika je mnogo jače. Od takvog gvožđa mogu se napraviti jake konstrukcije. Ali takvo gvožđe mnogo rđa. Različit hemijski sastav gvožđa. Ovo je tajna drevnog nerđajućeg metala.